Wi rempuk FBR hidup kurang ajar dihajar Jabodetabek kita rebut. Sawi, FBR, jangan kurang ajar Jabodetabek. Asik. Ziarah ke makam almarhum Kiai Fadoli Al-Muhir, pendiri FBR Jabodetabek. Ziarah bersama Gardu 64 Badakoja dan Gardu 091 Makam Kelapa Gading. Perwakilan dari 72 dan Imam Cilincing. Umasnya 64. Ulangan lagi ya? Madi. Golok. Sri Kandi. Ketua Roni 91 serta Wabadak Bang Arif Ketua 64 Badakoja bersama Ustadz Fajar, anaknya almarhum Kiai Fadoli. Kaifa wajadtum
qaumin mu'minin fa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamu wa yu'li darajati bil jannah wa yarfa'na bi asri wa nari qawlati fi dunya wal akhirah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumayna wa walidina walidikum wa sayyidikum wa sayyidikum wa tilatikum wa liman ahsana ilaina wa liman lawhaqun 'alaina wa liman ahsana wa sasana wa baladana ketika yang khususun ibana. Sebutin nama-nama keluarga yang bertiga. Allah yaghfir lahu wa yarhamu wa yu'li darajati fil jannah wa yaj'alul jannata ma'wahum syuhada'i lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira abahum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'udzu am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin wa qalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyamna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum in tadhkirtum bal antum qaumun musrifun. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma hiya illa a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum shay'an wa la yunqidun. Inni idhan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila udkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma arsalna
husnan satu min alil khair wal ilma kita wal Qur'an fala taj'alna wa iyyahum min ahli dar wa syarri wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil aman wa al amali bit tawfiq wa ala jami'i dhalika bi dhikri ila ridha ila jannatika masubi dhalika minna wa bikal gharib. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al bariyati wa satta ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatiha bismillahil Fatiha wa bi karomatil Fatiha ya fa'jalam ya basifal ya man yahdi wa yarham da'wa fiha subhanakallah. Di jalan diteleponin sama Wabadak sama Roni juga. Aturan masih pulang besok. Cuma karena Gardu 64 sama Gardu 91 mau sini sih pulang dulu. Ya, setiap malam Jumat juga abang-abang dari Gardu 64 dari Gardu 91 juga ada pengajiannya masing-masing di gardunya. Ya, sama-sama kirim Fatihah juga buat orang tua, juga buat guru kita, sama saya punya orang tua Allah yarham Jamal Fadl dan Muhir. Sama kayak kita punya orang tua di kampung, punya anak sekolah jauh. Tiap bulan kita kirim duit, tiap bulan kita kirim uang. Tapi sama apa beda kita datang langsung sama kita ngirimin duit? Ya, kalau kita datang langsung lebih apa? Lebih seneng. Ya, anak kita lebih seneng, orang tua juga kalau anak kita datang lebih seneng. Nah sama juga orang tua kita terus hilang kagak tahu juntungannya. Kudu taat sama agama, karena itu emang udah semboyannya. Kalau ngelangkah baca bismillah, minta restu ame yang maha kuasa. Jangan takut orang mane-mane, karena dia kagak mau kerjasama. Kalau dia pada kagak suka,